Hagjing lakai Indian Premier League hapreng ke Delhi Capital Persya ke KKR. Haba pai syang nak jing lakai ke KKR kala job ke tos. Haga palitit jong ka DC kirang tit jong ka kilala banire kai bha. Haga bagi lala ban kamai hadu ars pa Lyron spat hap sun wicket naki ar peu over. Abangi pai pat syaka palitit jong ka KKR wat la kirang tit jong ka kila persyang ban be ya ka thong. Palabu daka DC Henry ki klem la ban penkot. Haga bagi lala ban kamai tang shis pat pada barok ki weekend naki khat pra point sau over bad ka DC kalala ban pelim ya ka KKR dar sau peurons badleng bagan dengan 6 rem ka KKR kala du ban rung sya ka playoff rengkat bad ka DC agawai par ka jingal kai hapreng ka RR Persya ka Mumbai Indians hagan ka jingal kai ka Mumbai Indians kala job ya ka tos bad kala ailat ya ka RR bantit nengkong aga palitit jong ka RR kirang tit jong ka kilala abnele kai bha Haga bagi lala ban kamai hadu ars pa Sunron spat hap naki ar peu over. Abangi pai pad syaka palitit jongka MI wala kirang tit jongka kila persyang ban be ya ka thong bala bu da ka RR Henry ki klem la ban penkot. Haga bagi lala ban kamai tang shis pa nyau peu Sunron spat hap kendai wicket naki ar peu over. Bad ka RR ka job da lai peu runs. Baleng bagan ngijing job ka RR Kaliyo bandrung syaka playoff Mynta ka samai rengkat bad ka SRH GT bad ka RCB kad ba ka Punjab Kings kala du bandrung syaka playoff Mynta ka samai Hagajing la kai Serie A pedeng ka Torino Persya ke Juventus haba pai syaka na kajing la kai baro artligi kenhon ki akai damar argul hadu bukot kajing la kai padeng bagan kajing akai ka Juventus kala du bandrung syaka Champion League haka samai ke banwan Haga jingal lagai hapreng ke AC Milan Persya ka Cagliari haga dengan jingal lagai ke AC Milan kala mati ka 6 rem hadin makala syak pelim hakmat ka Cagliari ta ar la kawai baleng maga dengan 6 rem ke AC Milan kala du bandrung syak ka Champion League haga samoi ke banwan hagwai par ke jingal lagai hapreng ka Cremonese Persya ka Como haba pai syak ka jingal lagai ka Como kala khur ka 6 job hadin bakala ban pelim ya ka Cremonese ta sau la kawai Baleng bagan ngecing job ka Como kalayo bandrung syaka Champion League haga samoi ke banwan bad kane ka deru ka sin ka banengkong nang benta kane ka klub ka baladon shis pa akat kendai senam bani rung syaka Champion League haga jinga ka MLS hapdeng ka Inter Miami Persya ka Philadelphia aba pai syaka ka jinga ka Inter Miami kala khur ka nam job aden bagalala ban pelim ka Philadelphia hadu unreu lasau bad haga ka jinga ka Luis Suarez olio ban chap Adu laikul nag benta ka Inter Miami. Bentang ini pe yaki jingal kai Premier League bat kita yaki jingal kai bakadu benta ka samoi. Hag jingal kai hapreng ka Wolf Persya ka Burnley. Abo fai syang ka jingal kai baro artri ki kenhon ki khai da Marshikul. Hadu bukot ka jingal kai. Baleng bagan ka jingal khai baro artri ki kenhon ki haban hiar na Premier League haga samoi ka banwan. Hag jingal kai hapreng ka West Ham Persya ka Leeds United. Hagan kecing lakai ke West Ham kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Leeds United talai lanot Henry Watt la ke West Ham ka job ya ka kecing lakai ka hab ban hiar na Premier League haga samoi ka banwan hadin khat Southampton haga bagaduna tang arpoin ban ne haga Premier League haga jing lakai hapreng ka Tottenham Persya ka Everton haba phai syek ka kecing lakai ka Tottenham kala khur ka nam job Hadin bagalala bat pelim salit ya ke Everton da shikulonot baleng bagan ke jing job ke Tottenham kala like ban hiar na Premier League haga samoi ke banwan haga bagatam arpon ya ke West Ham bargum juru ke Everton kadang ne ke Premier League haga samoi ke banwan haga jing lakai hapreng ke Nottingham Forest Persya ke Bournemouth haga ne jing lakai baru artli kenhon ki ya khai da Marshigul hadu bukut ke jing lakai bad ka Not Forest kadang ne Premier League kad baga Bournemouth kalayo bandrung syaka Europa League haka samoi ke banwan haga jingal kai hapreng ka Fulham Persya ka Newcastle haba phai syaka ne jingal kai ka Fulham kala khur ka nam job haden bagalala ban pelim ka Newcastle da arlanot bad kine baro artli kenhon kirang ne aka Premier League haka samoi ke banwan haga jingal kai hapreng ka Sunderland Persya ka Chelsea haga ne jingal kai ka Sunderland kala khur ka nam job Hadin bagalala ban pelim ya ka Chelsea da arla ka way. Baleng bagan ka jing job ka Sunderland kalayo bandrung syaka Europa Conference League. Kad baga Chelsea leng bagan nga namrem kaladu bandrung sya baro ki jingala kai European competition. Haga jingala kai hapreng ka Liverpool Persya ka Brentford. Haba pai syaka ka jingala kai paro artri kenhon ki akai da Marshigul. Hadu bukod ka jingala kai.
Maleng bagan ke cinga kai ke Liverpool kala yo banrung syaga Champion League haka samoi ke banwan kat baga Brentford kala du banrung syaga Europa Conference League leng baga goal difference. Haga jinga kai hapreng ke Brighton Persia ke Manchester United haga ke jinga kai ke Manchester United kadang peteng ban khore ke nam job adin magalala ban pelim ke Brighton dan lailanot. Maleng bagan ke jing job ke Manchester United kala yo banrung syaga Champion League haka samoi ke banwan kat baga Brighton kala yo banrung syaga Europa Conference League. Haga jinga kai hapreng ke Manchester City Persia ke Aston Villa aba pai syaga ke jinga kai ke Aston Villa kala khore ke nam job hadin magalala ban pelim ke Manchester City da ar la kawai. Badaga ke jinga kai Watkins ulai yo ban tap ar goal naga benta ke Aston Villa bad baro ar tali ken hun kili yo banrung syaga Champion League haka samoi ke banwan. Agawai par kecing lakai hapreng ka Crystal Palace Persia ke Arsenal kabadai ka ladu Mynta ka samoi haba pai syakna kecing lakai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Crystal Palace da ar la kawai.